Hojai along Kacharli, Karbiang long athari Amar Singh Thapa, Higher Secondary asat lang along top 10 ang hoyalong Kachipalong dun. Bukojan Division Irrigation Rest House Pini Arnian Avikuru Chukasalam Kavedet Ajok, Kitet Kerlapet, Rak Thanglu. EM Roton Teron, Saregama, Karwan Audio Player, Karbiang Long Tunamas Council CEM Tuliram Rong Hangpan Kipajil. Kardom, Non-Beer Tang Tonpen, Arjuitha. Higher Secondary asat lang along Hojai, Abdul Hasib along Kicharli Dun, Karbiang Long athari top 10 along Kichipalong Dun, Pen Karbiang Long Pan Nong Mekevan. West Karbiang Long Jengka Arong Amekar, Binod Thapa Lapen, Indra Kumari Asopo, Amar Singh Thapa, Hojai Abdul Hasib Higher Secondary Pen, Higher Secondary Science asat lang Tok Dun Pen, top 10 aprang siang ding along Kachipa Undun. Alang Lipan, Guwahati Arong Spia Long, Assam Higher Secondary Education Council hin pen nong ipajir ponji la pen news along ta chihut kebado ponji along kachitong dun alang li alam ta bosik ni phai ECR ni jengkha mithanga hem pen ke barhut kat news channel la pherang ke pen chihut hut than pachini Pini ladak ada prang wang pen atumi kitipon asad lang along asamang bong pen number si madat haksi ke pas Amar Singh Thapa yang sini dolo la pen sini li alang li pham penang napor jingki jethanji lasu jingki thani bang kalah lo Karbiang Long usumaraphan kajarle usumaraphan riso jang phan kopisi langli message kipi ponjima lasu puthani li lang phan arjuponi lapan ke kat news ahin penali phan nili aprangsi ke hir jungai pajirlo prothome kat news par tuma congratulations janaisu moi tumar kote kotha patibo bisarisu je tumi jitu kali Karbiang Longor logote khodo khomok ola samok tumi khunam koribo খুনাম কৰি আনিব পাৰিছে সক্ষম হৈছে তাত তুমি কি ধৰণে পঢ়া শুনা কৰিছিলা पढ़ता तो मैं नॉर्मली था नॉर्मली पढ़ता था बट रेगुलर पढ़ता था मैं कहूँगा कि ये सीख रहे कि नॉर्मल पढ़ो बट रेगुलर पढ़ो 6-7 घंटे रोज पर 6-7 घंटे आप नॉर्मल पढ़ते थे तो मैं आपसे फिर ये जानना चाहूँगा और पूछूंगा ये कि कार्बी आंगलोंग में ऐसा बहुत पिछड़ा हुआ जगह है जहाँ पर अभी आपने रिकॉर्ड किया है पहला रिकॉर्ड किया है और देखा जाए तो जो हाई स्कूल का एग्ज़ाम थे पहले में उस समय भी कार्बी आंगलोंग के लिए आप पहले रिकॉर्ड किए थे तो आप समग्र कार्बी आंगलोंग वासियों को और सब छात्रों को आप क्या मैसेज देंगे कि किस तरह इंस्पिरेशन आप करेंगे इंस्पिरेशन तो मैं ये दूंगा कि कहाँ से बिलोंग करते हैं इतना मैटर नहीं करता मतलब तुम टाउन से विलेज से ज़्यादातर अच्छे लोग तो विलेज से ही होते हैं आजकल तो अपने बैकग्राउंड का मतलब ये मत सोचो कि वो एक डिसएडवांटेज है वो एक तरह से एक एडवांटेज है मतलब वो कमज़ोरी नहीं ताकत है मैं बस तो यहाँ पर अगर देखा जाए कार्बी आंगलोंग में बहुत सारा लड़का लोग है पढ़ता नहीं है घूमते फिरते में ही समय बिताते हैं उन लोगों को आप क्या कहेंगे उन लोगों को मैं इतना ही कहूँगा कि अगर अभी घूमोगे तो ज़िंदगी पर घूमते रह जाओगे जॉब ढूंढते तो अभी थोड़ा रोल बाद में हंस लेना ओके अच्छा एतिया नॉन बांके नॉन ले निंगरी नॉन से तमे मोफी बांके कंगनेक नंगी लपेन के नॉन चिपटगो ते मोफी को आवी बांके मेसेंजी लपेन के रेंग में दुजी पुसेला मांग पाचिनी लो तमे अको कपड़े कलाम से तमे नीली अर्जु लांग इतने जो आपने सफल किए हैं बहुत बड़ा सफल रहा है कार्बी आंगलोंग के लिए पूरा आसाम के लिए ये गौरव की बात है और जिस समय आपको सारे लोग यहाँ का प्रशासन यहाँ का नेताओं ने फ़ोन करना चाहिए जैसे कि बाहरों जे दूसरे को जिस तरह फ़ोन करते हैं आपको फ़ोन किए हैं या घर में आए हैं यहाँ के लोग यहाँ का जो नेता है के लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया का पता नहीं अब तक मैं किसी से मिला नहीं जब आप हुजाई कल थे वहाँ पर आपको किस नेताओं ने आपसे मिले हैं कौन नेता हुजाई के एसपी साहब मिले और हो जाए कि ज़्यादा ऑफिशियल्स मिले और आज के कुछ ऑफिशियल्स मिले बाकी कार्बी आंगलोंग तो कोई नहीं दिखा कार्बी आंगलोंग का कोई नहीं देखा यहाँ के तुलीराम रोंगहांग या MLA मानसिंह रोंगपी लोकल MSC पवन रॉय वो सब को फोन भी नहीं किया किसने तो किया था याद नहीं किसने किया था फैमिली में किसने किया था अच्छा कार्बी आंगलोंग आलो atumi alam jatha senang atumi alam angke hujai long alang liphan karchu school along karchu college along karchu hut bangke
aladak ASP pen chenglok arleng ke thi asu tuman lidar tum kaduk awe alang le phan fun lupri lo la pen ke haladak che tong don lo alang le phan aku puthor aning pe thedun thulo sitame Karbi Anglong pen non an sitame education department punon mate Karbi Anglong autonomous council punon mate kapre leader tum punon organization KSA mate ladak social organization KLA Karbi Lamera mai mate KCS lapen chenglok ke Nepali Saito Sabha Nepali Satra Sanstha kaduk ko la bhai organization tum do nam same alang li phan birta nang api la bangke ningduk me melam la sinon nilitum ladak sing ki bom ahuran mangke bangyota ladak birta api bosi nilitum mangi thano la pen ke kedam tang hujja lam le puram busame alang li metric exam husame all Assam pen ke 14 ring silong don la pen ke keching si Karbi Anglong phan ke nong mike wala hasu pen si la suang thun bangke non phom mangke kecing silong bangsi wang julo sitame non an sitame la ingdeng hini mate bata hini ke pas mon hosita alang liphan kabirta mate aning pe hedun la poson anta wang welang non ladak autonomous council atumi pen la an Assam long a TV channel tinsi Assam long an ma TV channel kedo alang liphan si peklang lablo peklang thailo sitame non anta ladak Karbi Anglong government la pen ke MLA local MLA Dr. Mamsing long pi punon mate CM ahem debok herlo turli ram rong hang alas me lang liphan kabirta je phan bor ye lapen ke phun sianta ladak nangkol ke lase lahaloma Karbi Anglong autonomous council tum kamatha ke la amchot luma lase kamatha me mela lam la je asapso kopini foundation stone college along pulatang te council pa bitung damji sitame ladak Karbi Anglong phan lapana nong me ke wan pi lapaan angsong ke pon Karbi Anglong alam pinian bayor sini ne stame kachini bang om stame pini bang ke alang lipena jok Karbi Anglong ta pa phifelo Karbi Anglong ta pa prang upo kejar le amu pucing thurdun lo mate mulito ame prang lo labang so kamatha along kapre tum ke alang phan phun pachimit me pinahut siladito def alang liphan asar bura phasta me phun lo no la pen ke hujai speed to stame chetong do stame da Karbi Anglong ke pucing samri lo lasi labang ke Karbi Anglong phan kopia assign si ke wanlo lasi ke matha me melam lasi ne puthara ko isi lam chini thiji je आपके पीछे इतना बड़ा सा आप जो इतना बड़ा सा सफल हुए हैं इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है सबसे बड़ा हाथ मेरे टीचर्स का है फिर मेरे पेरेंट्स का मेरे फ्रेंड्स का और अजमल फाउंडेशन का जिसने सपोर्ट किया अजमल फाउंडेशन अभी आप क्या करना चाहेंगे अभी मैं इंजीनियरिंग करूँगा IIT से और ये सारा खर्चा सुना है कि आप फाउंडेशन ने ले लिए हैं अब तक भी वही दे रहे थे और उन्होंने फ्यूचर में देने का पिछले बार जो आप हायर सेकेंडरी पढ़ रहे थे उस समय भी आपको उन लोगों ने फाइनेंस किया है और अभी भी करने की बात किए हैं अजमल फाउंडेशन तुमसे अलांग लिफान के दामता निकाल से तमें फाइनेंस पीड पलो हलादा बिकॉक से लांग लिफान पचार ले लो ला पेन नॉन से तमें अलांग li लाइफ लॉन्ग koan maka charli kopi maka charli bangke Ajmol Foundation atumsi pacharli pomposi nili tophan nang thanolo nili Cab News pen biren sini Bokajan subdivision angkang hanjang lang solong kedo Bokajan division irrigation rest house heno laplo kedam tang ASTC atum Karbi Anglong autonomous council kichari hut lasa rest house kimranglo laso pen congress government hut pen lo laso hem kelang ke pangkrea jok non pini arnian ke laso hem kangram keter kechela pen rak thangan pin lo Lapen non परिवर्तन गवर्नमेंट मते Karbi Anglong autonomous council BJP government kechari non ningkan hini anta kipleng thupo sita kilang kipang krebe pen amek chibi pon bangwedet ason si thek pon long Bokajan subdivision angkang along kaprek asai kamatum ke methang IB mate rest house dore pason sita irrigation department atum ke rest house ave laswa jo hanjang lang so hawar along ke maili doji sita adim avedet ason si manlo isi PWD rest house do ladak si maiki doji atum chithi titi sita latan non ke hanjang lang so pen dilaya dak to war ke salamatum do thibajok non ke lata athaya vedetlo so hem kitamtang ASDC government ke chari hut adat labang so hem kim ponlo labang so hem kim pon dat pen athi bang ke non bang ke amu bang bede so ni pini to thek ponlo la tipon ma la ke hala so hut pen akapre ke sarkar bang thulo pen la so pen aku non puthot poriborton sarkar bang thulo tebong sta pini arnis ladak horizon division labang so head office lo hola hello nili tum nang li tum baklang lo
dak office ahem pi adung amano labang so rest house ke bon sitame laso labang so rest house ke pini anian ta lapuson si amu wangwe son si biko kopi kema thalone mate kopi tong lat alana tum labang so hem aphan ki pangkri ponone non bangke labang so hem bangke jangri son si manden lo ladak ciri silong ledo ladak ki pan lapen ki pang thir sitame ave ingram su la son si pinini tum thek ponlong lasi labang so kangram su kado kave pen la hem keter la pen kichi kado kave rak thang arlon stamia ve pin lo la eng hap stamia ve pin lo la pen khirki arlo kado kave tam heno thailo lasi labang son kikim kiram tang hem government atangka mane khoros pen padam pen labang son lak atangka padam pen labang son api amu bawang bedet labang son hem pinjom det labang ke ning duk meme jong si labang so hem jong si pini la irrigation department la tum jong si selampon permission pen nadak ave kilu thui banai thu mate repairing claim thu sonte pini labang so hem stame isi kelang mesen la pen ke sangadim ke do dim mesen dia polo te bon stame non labang so la son claim pon pe la si non labang so puriportal sarkar tum stame hingkan hini ando kailo lang tum tame ke charipon bon stame pini ani style labang so hem labuson si dokok soni theklong Lasi Laso Rest House Selam dat asonte ladak pena anatum avarsai long chilapen revenue sitame wangjia potlo Lasi lahai ke irrigation executive engineer atum adaido Lasi non puthot Laso Rest House Selam lote lang mesenji kali pulote ahem lapen along lesita amo wangvedet si mandet po alam kaningje pen muti asai claim ansi chingthurlo puunji Kat News aphenangki ananterang pen nangki luwa birta Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangapan EM Roton Teron Aning Kang Sampen Saregama Karwan Audio Player Kipajara Birta Perangke Pen Birta Nang Pali Saregama Karwan Audio Player Pu a Radio Along Abanalun Mati Mentunesita Kitingni Un Ialun Jirsuri Phoan Alun Ajir ke Thap Tangdu Labang So a Radio Mate Audio Player Kipajir Ponahut EM Pradip Rongpi Chairman Horan Singh B Deputy Chairman Ritesh Inghi Water Resources Executive Engineer Miji Kruatup Chitongdun Lapen Labang So Kipajir Aporhut Abanalun Jumesen Ijir Arju Pensi Amaita Chekaklo Pusi Birta Riptun Long Non malam so por Pantina Parman Birta Mungtip Maliksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10
10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Din amo piputat birtalo wang tulo. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Methang Machitur Plot Ajo Jirlopupe Pirlopupe Karbi Anglong Chingthur Nang Jipura Sai Kiklem Megjang De Nojang Jabirta ke Social Media Lapen Birta Chala Along Arniwang La Theglong Verlo Karbi Anglong Autonomous Council Pen Sai Kedeng Pot Adim An Choklim Pensi Kiklem Loma Kalima Alang Lipen Chilang Dunver Asonsi Theglong Bon sitami alang li kachipaduk ason thot ke alang li pen department atuma phan sai ka chiklem nang japhat ke toy ateng kroi bang wela pen chiklem bang wedat ason lason thot si West Karbi Anglong district hempi hamren along amata apor pen sa hemalong pan ka chiklem nang ji ateng pen ka chiklem bang wet pen an theklong lake hamren along ke do superintendent handloom and textile asai hemlo adap apor por phai kebra chitim pleng etlo laswa por hut pherang ke pen bangso sa hemalong kahumri dam hut ke pion inudvet sikedo pion pen jihu chipur hut sai hem ko anapor si kangpu nang ji lepen sai khiatum ko anapor pen sai klem nang ji pion taklar dagalam chini ne sai hem kangpu ke bayigan lo bayi ke si kangpu no ke binong et ke kangpu ni bayigan lo nó là bayi ke lo mana kangpu toy ta bayi ke anh thế là đa officer sum bayigan lo bang bang ke bayi ke di tim bayi ke सब फैमिली की निभाने के लिए पंद्रह से चीज़ नहीं डाला होगा Arniwang talapusan ni kan sim talapusan nama bayi ke kan आप किसी के चेंग मा kalau ada officer tu bang bang saya ke klaim और मैं लिए तुम है लाना पड़ा लेती कहीं गए थे कि जिनको ने मांगा तो अच्छी है ande dada office na kampu na tum ka ni kan Arniwang kampu ke bayi kan kampu ke bayi ke tapuma और नहीं के no bangke nang happy ke sih pun ni है lalu le por mati baca CEM pen kaning jever a work culture ke non anta hamren an lelelang Bangso sai hemalong UDA ke claim bom asai ki Bhuneshwar Basumatari pu amoneta aruni phai thom kebra isi arni hamren arong supi arlo towar dam pro along duty apor hotsi arni kangsam araki pen wartan anta dolo pen ana sai chibikok si araki pen towar pi along thurun epin burun epin anke chilang nodak lopusi keong do hamren araratum ningjirinti hamren along lapuson thak a department me thanga sa hemalong apor pen kedam de pen an dolang CEM pen la higher department atuma phan apor pen humri damason te messenger kat news aphenage khundor kro hamren pen nangkilo birta Bokojan LA constituency angkang aruni phai thom kebra isi arni pregjam adim along Bokojan MLA Dr. Numol Momin pen number 21 Borjan MAC constituency angkang Phulbari along Kimia Towar Kaslam Piponjia phan long ekesong Ada por phai keba por malom pen MLA Momin ari ding pensi laswa long ekesom lapen laswa mai long ie madhurjo thekel phukon MSC tumlong ki timong mukut mahanta lapen ki thekedinga tum chetong tun laswa phijong por phai kresia por Bokojan pakka towar kimi ingpu pon adun thu anarlo por phai krenia por hanjanglang so hitia dung National Highway 39 pen High Mountain School ke dama towar stami ingpu pon lo lapen ki jut siar ni kangsam por phai ke thoma por paklang so number 1 ke dama towar kimi sitami MLA Momin pensi ingpu pon sila ke doan ta mesen pensi pachun pon lo hata ba birta bang gila panskang ton poniklop do me thagme kardong